Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my home. I'm so lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok, saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak, nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilit ang niliday, at damet masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo ngarod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno kay yebkas ti an-anak akanyo, ket agbalinda nga ulidan, kadagiti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket manipod. Iti pagayam nga agnagan iti Ramil at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nakurapay laang ti adda a panagbiag ko. Ngem nagayatak iti anak ti baknang a Bosco. Driver rak iti para pasada a jeepda. Ket kastoy man dagiti paspasama. Bueno papagayam, hintay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo nga agnagan iti Ramil. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. I'm Mr. Lonely. I wish that I could. Wen, Olga, ay-ayatan ka. Day tatipod na marikrik na. Anya? Nakurapayak laeng. Ngem, napudno ti panagayat kuan ka. Ramil. Pangasim ka di Tay bagam tipod no ariknam kanya. Saan nakto nga ta pagsangitan lang? Amangan mat no nagado a babae iti biag mo. Awan babae iti biyag ko, Olga. Sikalaeng, no sungbatan na. Imposible nga awan ka ayan-ayat mo. Kat adamot itsuram. Pudno ti kunak. Awan ka ayan-ayat ko. Mamati ka kuma, Olga. Si Mang Pwetanda mamakan papa. Ramil, umay ka man. Bagkatan, dagiti ginatgatang me. Wen! Daka dito'y balay. Kat di ka mat nagpasada. Kwa, ma'am? Imayak la si Marungkar. Ken, inkarwas ko tay jeep. Tapno nadalos nga ipasada kinton bigat. Kasta ka di. Wano, umay mo ar-arman ti anak ko. Kwa, ma'am? Diretsaan ka, Ramil. Di ka kayat apara iti anak ko. Ma'am. Iso asapay lakuma, tadi ka agbidot nga agaram iti anak ko.
Inakon, Olga, Itulod kan itiruan. saanan. Kat laglagi po mo kumatin bagakan ka. Sapay lang kuma, tasanak ang mapaay. Ha? O sige, inakon. Masapa aktulangan nga umay inton bigat. Tay pasadak manen, apay arin mo ka pailaan. Nakita ka nga rod nga da ditoy, iso ari mo arak. Siguro, pampanunutam tay ar-ar mo mga anak ti boss mo niya. Wan na rod. Agayatak ka ni Olga, ading ko. Sana ka may kariti pamilyada. Narigat ti kasta, manong. Kastay kabsa ti best friend ko. Nakiasaway ti baknang. Ngem, kanayon mat nga agsangsangit. Gaputa tagtagibas sitan kano ti katugangan na babae. Kasta ka di. Ngem, no maminsan mat. No talaga nga ayatam di tao. Di mon ikan kano, no anya ti madi amangeg mo iti katugangam. Layla. No para kanyak manong. Narigat ti maikamang iti baknang. No awan mo't pagkarit mo. Iso nga agpanunot ka na imbang. Kumusta ti Jeep, Ramil? Nasayaat mat, boss. Saan mat nga agpalpalya? Nasayat no kasta. Ay aywanan ti Jeep ko Tapno may talagkulatakan ka. Wen, boss? Papa, Ramil, adain sa ganak a merienda. Agmerienda tayo pa'y. Nang runakan ka, Ramil. Amangan numabisin ka nagpasada. O sige, panawan kayo pailang nito Sige, boss. O sige, Ramil. Agmerienda ka pa'y sakbay nga agawit ka. Kat niya, marabyan ka una yan. Agyaman Olga. Timagas ka pa lang iti si Daan. Katadamat si Daan tayo alinuto ni Nanang, Manong. Anya si Daan. Naten? Katuan, anya kumapay ngay. Makauma, ading ko. Agsida tayo mat iti karni Isa din magasa kon iti restaurant. No kas jay, Manong, saan kan agumatang iti restaurant? No di kat gumatang ka iti karne, tada tayon ti mangluto. Sige. Kasta tarami da kinton maminsan. Alang ano dan, ingkagidasaran tamangan tayon. Katni. Kaya't kung taginan na, tanaban nugak ang nagpasada. Wen, Manong. Apay nga da ka dito para daan ti Jeep, Olga. Agjipak Saan nakasukunan ni Papa miti trabaho? Saanan? Imbagakmat kan ko na adi naklatan sukunan iti opisina a pagpapaaya. Tamakaam mo akon itibagig. May mayat mo't lang, sukunan na ka. Apay, ubinak ay anas ken a masuksukon. Kumaan, no boyfriend ko timang sukon kanya, taiso. Anya? Panipod ita. Urayin na kung dito'y paradaan. Tagloganak dito'y jeep. Itulod kan to nga rod. Ngamin, maminsan pa'y ngagpila Urayin kalat na Uray siya kung titagaawat itiplete kan tagabarya. Anya? O, di mo pa'y kayat. Tamatulungan ka. Sige man lang yan. Naday tati ko na, Olga. Apay anarabyan ka, Olga. Kan anya ti kayat asawan ti panagiddan nyo kan ni Ramil. Sorry, ma'am. Apay, mama.
Dakas ka din o makigidanakin ni Ramil iti panagawid ko. Kan may isa, balasang akon. Saan akon nga elementaryawan no high school. Akanayon nyo nga ungtan tunggal marabyanak nga agawid. Anya. Kandi ko makagura ni Ramil, mama. Ngamin, nasingpet a tao. Oh. Iso nga okay lang ang kanya. No iso ti ni Papa, Ramil. Rumarak ita. Kaya't ko tagpasyal. Ngam, rabiin. Uray pa'y. Basta rumarak. Kat sikat ikaduhak. Olga, ang mga naagungat ni mamam. Bayam nga agungat. Kasta naman. Awan lakat agong ungat. Makauma. Intakit din. Usaran ta ti jeep. Impakada kon kini Papa. O sige, no day tati ko na. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, but the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be Talagang gamot-gamot kanta, is Olga. Saan matunay? OA saan ka di? Anya? Anong kastuyak lang. Kaya't kulaan naragsak ti panagkuyog ta. Agkanta tapno naragragsak. Alang nga ron, agkanta kalat ta. Aging ka makadanon ta iti papananta. O sige. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. Mayat. And the reason is clear. It's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. O sige, ituloy mo. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find. Nagmayat dito aparkean niya. Wan nga ron. Inton maminsan, kaya't kung agpa-share ta 100 Islands. Kwa. Kasaritak to ni Papa. Kan aglivak to iti trabaho, tamapan ta 100 Islands. O sige, no day tati ko na, Olga. Umikan, pumanaw tan dito aparke. Intamang restaurant. O sige, umay ka nga ro din. Olga, saan na ka din nga iba'y nakaduha? Namin, driver dakla. Anya ko matiga po nang ibain ka. Amangan niya minada makakita kan kang mo, ket kababain. Di mo panunutan dayt na. Anya ko manoda makakita ka data. Malakit din, mangantan. Di ka agdanag, siyak dagbayan. Wan, siyak tinagawis. O, di siyak dagbayan. Ngam, ada kwartak dito'y, Olga. Kwartam laang nga. Basta imbaga ka siyak dagbayan, saan kan nga agkad-kad. Okay? Okay. Sikati makaam mo. Paunagan nakpay, sakbay asarmunan nakadin ko. Sige, sumrak ta manong. Agyaman ha. Nang rabiikan? Wen, kadwak na Olga. Iso tinaggastos. Nag-date kayo ngam iso tinaggastos? Wen. Kayat mo asawan? Da kayon? Wen. Oh, talaga, manong?
Wen, kunak lang nga rodan, ading ko. Nabayag ka nun nga da panagayat na kanyak itinaliman. Talaga? Wen. Ay na, maragsakan nakparakan ka, Manong. Kat sapay la ko mga rod, taawan to ti tumaod aparikot iti ayan-ayat yo. Anya ti kayat asawan timpod no ni Olga kada kami Ramil. Agayan ayat kayon adwa. Wen, ma'am. Nagturad kametan anak ki ayan ayat iti anak ko. Rita, anya dayta? Kayat ko lang nga iparupa iti da ito a driver mo. Nagpuskol ti rupa na. Rita, Pakawanin da ko ma, boss. Ma'am. Ngamin. Ay ayatak no Olga. awan ti makunak iti dayta. Kinapateg, napudno ka iti anak mi. Wen, boss. Napudno akin ko na. Saan ang mabalin? Ikan kumuntra Rita. Bayam ida iti ayan ayat da. Agin inayat da. So sige. Itulok ta ko man. Saan ang mabalin ko nakmat? Saan ang mabalin? Maawatam Carmelo! Papa, Mama, ada ko maibagami kin ni Ramil. Anya dayta. Boss? Agkalay sa kami kuman ka ni Olga. Anya? Agkalay sa kayon? Saan ang mabalin? Rita, agkalma ka kuma. Sana nasken akas tati pa nagsasaom. Hoy, Olga! Nagado alalaki dita apasig ababak nang agar-arab kan ka. Ngam apay aday tala a driver ti kayat mo. Kat si ka a driver, mananggon daway kamat. Tapno anya. Tapno sumaya at tibiyag mo, no asawaam ti anak mi. Saan akas ta ni Ramil, Mama? Anya ti pakanday ta lalaki kan ka. Ti tamudo na. Mama. Rita, saan kumaakas ta? Sa anak ako manunong iti panagkalaysada. Saan ang mabalin? O sige, planuan nyo na imbag ti kalay sayo. Di kagdanag, tasya kung ti makamoy ti gastos. Boss, ada ka bagyak amang idonar iti dua baboy. Kan, adamat basit ornong ko. No ti baboy nga idunar ti kabagyam. Sige, awatag. Tanarigat met na mapaay da. Ang mga nagsakit tinakam da. Ngam no ti ornong mo ako nam, idulin mo latan. Boss? Agyaman kami, Papa. Talaga alabdak, Papa. I love you, Papa. Unay ka to'y anak kong aya, tara ko penakpay.
Kablaawon kayo iti panagkalaysayo, Manang. Agyaman kami, Layla. Agyaman kami, ading ko. Pasensya kayo iti regalo kada kayo, Pagyamanan milata, ipag. Sapay ko ma, tanaragsak kayo akanayon. Kan, sapay ko ma, tamaad da anak adagos iti kaanakan. Anya? Itatanalpasen ti kalaysayo. Kayat ko adito'y balay ti pagnaudan nyo. Diyak kayat nga ipanaw mo ti anak ko, Ramil. No, dahi tati ko nayo, mama. Adayo, anapimpintas to'y balay mi apagyanan ti anak ko. Diyak lakit di itulok nga agnaud iti kaslakulungan ti baboy abalayo. Mama, sobra mo ti panagsasauyo kin ni Ramil. Ibagak ti kayat ko. Awan makalapad kanyak. Di ta kayo manlangan. Ramil, pasensyakan kin ni Mama. Di nala pampanunutin nga damatrik ng amasaktan. Wen, Olga, maawatak ni mamam. Tinapatag kanyak, kat ay-ayatan na. Wan, Ramil, ay-ayatan ka. Iso anak ikalay sa akan ka. Ay-ayatan ka man, Olga. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back Nagkalaysa kami kini Olga, ngem kanayon nak atagibasiten ti inana. Ano maminsan, kat mauma akmet amang dengdengek. Tuy pagayam mo, Ramil. Pagayam Ramil, agasawa kayon kini Olga. Ngarod, panunutem, ti makapasaya at iti relasyon nyo nga agasawa. No anyaman dagiti mangmangeg mo iti katugangam a babae, saan mo latan asaksakiten? Ipagpagapom iti asawam. Saan kuma at ipanang tagtagibasi ti katugangam a babae ti rason, tapno marakrak ti relasyon nyo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ngayong patulod ni Pagayam Aramil iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.